Let me take a sip. And one more. Pogodite šta pijem. Ko pogodi tačno u komentarima, dobit će od mene čitav paket. Koji ja nikad neću moći poslati. Pijem Noko. I ako se pitate zašto mi učaši Noko, to je zato što sam morala da natjeram Dinu, da podijelimo njegov Noko, zato što nisam imala vremena da jedno kupim jedan sebi. Ćao svima, ja sam Svina i dobrodošli nazad na moj kanal. Danas sam dužna da snimim jedan video koji je mene napravio poznatom na YouTubeu, tad, prije 4 godine. Video koji je i dalje 4 godine poslije najtraženiji na mom kanalu, posebno početkom i krajem godine. Zato sam ja odlučila da snimim ovaj video opet i da podijelim sa vama mišljenje. Zato što sam ga snimala skoro svake godine, ja mislim, tako da nastavimo tradiciju. You feel me? Ja sam znači poslala jedan story na Instagramu i pitala vas koji su tu trendovi bili popularni 2020. godine i za koje vi želite da vidite ili bolje rečeno čujete moje mišljenje. I prije nego što krenemo, želim da napomenem da su ovo samo moja mišljenja, isto kao što vi imate mišljenja, imam i ja mišljenja, tako da no hard feelings i no offense. Ako ja imam neko mišljenje, ne mora značiti da i vi morate da imate isto. Tako da, let's do this. Ribarski šeširi je prvo ovdje što vidim. Ribarski šeširi može da bude jako, jako slatko. Ja sam ljetos dobila inspiraciju svi tih silnih slika na Instagramu i svi tih preslatkih djevojaka koje to nose. I ja sam kupila i uzela sam crni samo eto da ne bude previše, da vidim kako mi odgovara. Međutim, kad sam došla kući i kad sam ja to stavila na glavu, jednostavno ne paše svima, ok? Na primjer meni, ali mislim da može biti jako slatko na drugim osobama. Moon boots. To su vam one chunky čizme koje su prilično popularne ovdje u Švedskoj ove godine. Poenta s tim čizmama jeste više da dobivate neki status u društvu nego što vam se sviđa. Ne kažem da se nikom ne sviđa i da samo zbog toga nosi, međutim takav osjećaj dobivam jer jednostavno ako ćemo iskreno da budemo uopšte nisu lijepe čizme i no offense svima koji nose, ovo je samo moje mišljenje. Ako bi mi ih dali besplatno, ja bih nosila jer this girl se trese od zime na polju, tako da mene bi dobro došle, ali ja lično nikada bi tolike pare stavila na tako ružne čizme. Bijela košulja i preko džemper bez rukava. Džemper bez rukava mislim da misliš oni presučići. Mislim izgleda ako presuk. Tako je fazonu, želim da se slijedi malo opet sam cute. Isto tako može da bude i ono classy, ako ćete na posao. Mislim da je jako slatko i mislim da može da paše u puno različitih situacija. One hlače što su gore uske i dole široke. Bootcat. To su pantole koje, odnosno farmerke koje ja nosim već zadnjih 3 godine samo. Ja ne znam kad sam na sebe obukla uske pantole, da su uske gore do dna. Mislim da jednostavno tijelo, figura bolje se izrazi u tim pantolama i mislim da su puno udobnije. Bar moje mišljenje. Ja znam da ne objavljam puno mojih outfit slika i slično, međutim to su neke pantole koje sam ja nosila. Tako da to nije ništa novo za mene. Ono što sad je meni isto slatko i što imam 2 para jeste, znači da su gore uske, dole široke i da su rasrezane sa strane. Vidim vam se obuća bolje. LED lights. LED lights, ja ne znam je li to počelo 2020. da bude popularno. Mama je kupila Dini da mu preko čitave sobe bude i meni se tako dopalo, jednostavno sva ta atmosfera u sobi bude drugačija. I sad kad sam sredila sobu, Dino je kupio bio ekstra neke kako mogu da stavi za televizora ili ne znam što je htio, međutim ja sam ih uzela i stavila ih vamo iza. Tako da, very cute. Nuno, ili kako se to već izgovara, torbice. Ja imam 2, jednu rozu i jednu crnu, manje versije, oni male i mislim da su jako slatke. Izgledaju dosta male, ali puno stvari možete da stavite u njih i mislim da pašu uz bilo kakav outfit. Više chill outfit i ja sam nekako imam više chill outfit nego da se sređujem, tako da meni su cute. Sad ne bi kupila još jednu zato što mi nisu toliko slatke, mislim malo su mi izašle s fazonu. Farbanje šiški u plavo, ono kad imate ovdje taj neki plavi. Ja nisam vidjela samo plave, ja sam vidjela u raznim bojama. Iskreno da budem, bilo je velikih promašaja, ali bilo je i dobrih slučajeva. Samo ako imate ovako tamnu kosu kao ja i bukvalno 2 plava pramena stavite na ovo, shvatite da ne izgleda dobro. Ali ako imate plavkastu kosu i malo svjetliji pramen, fine. Ako imate ovako tamnu kosu kao ja, I don't know, vidjela sam neke sa bukvalno plavim, tamno plavim
i ljubičastim pramenovima i nije ružno, slatko je. Međutim, I would never. Prada torbice ili fake Prada torbice. Prada torbice su jako, jako slatke i ima u raznim bojama i very cute, ok. Međutim, kad su u pitanju fake torbice ili općenito fake stvari, fake kaiš, fake haljina, fake majica, fake ten, ja ne bi nikad. Ako jednostavno ne mogu sebi da priuštim nešto, ja bi prije kupila nešto što liči na to, ali da nije fake, da ne stoji Prada tu na tome i da ja znam da je to fake. Tako da Prada torbice kao Prada torbice su jako slatke, ali fake Prada torbice i općenito fake stvari je manje slatko. Ja jednostavno razumijem zašto kupiti nešto što je fake, no možete da kupite nešto što je slično. Jastuk kao haljina. Give me a second. I don't get it, ok? Razumijem, čitala sam, vidjela sam, kao počelo je uz karantin i kao ne može se izlaziti, bla bla bla, ali može se biti fini ako ste u krevetu stalno, u kući i tako dalje. Ne razumijem point, zašto ćete imati 3 kile šminke na licu, znači da možete i dalje da se našminkate, da sredite i da imate normalnu odjeću kako bi se slikali. Ne morate biti haljini, ali možete imati trenerku neku finu majicu, helanke, nešto, ali da imate jastuk i kaiš preko i da sjedite na koljenima na jednom krevetu. Ne znam, svi su drugačiji, ali jako, jako besmisleno ako pitate mene. I ako hoćete da se izrazim na jedan način na koji bi se ja izrazila iza kamere, niđe veze s vezom. Nike patike, Nike Air Force, Jordan, sad kako se će skomara. Ja imam 2 para Nike Air Force i to je ono što ja nosim stalno. Jako udobne patike, mogu uz sve. I ako se sredite može izgledati slatko, i ako ste u chill outfitu može izgledati slatko i tako dalje. Tako da ja, me like it. Ja sam u zadnje vrijeme počela shvatim koliko su zapravo te patike popularne i koliko mi ljudi utječemo jedne na druge. Mislim, sve te Instagram slike i sve te outfite divni s tim patikama su i mene natjerali da sjedim da tražim te patike. Međutim, ja sam prevrnula internet nazad, naprijed, kako god želite, ja ne mogu da nađem. I ako nađem, nema moj broj, nego brojevi su 40+. Ja jedina imam broj patika 36, 37, 36,5 najčešće. Nema. Ja sam toliko dugo ih tražila i nema. I kad nađem neki, kao što rekao, nema broja. Nije bitno koja je boja. Bilo koju boju da nađem ili nema broja ili jednostavno nema. Tako da, ali mislim da su slatke, mislim da su one fine, nisu moj stil, ali mislim da ću na ljeto moći da imam slatke kombinacije s njima, više nego sad. Tako sam htjela da imam sad za ljeta, za proljeća. Ako da imate i znate gdje prodaju negdje malo international, da nisu naše strance, balkanske strance s koji mogu da naručimo odavde iz Švedske, please tell me, jer jako mi je potrebno. Buzzed challenge. Buzzed. Ja ne bi imala nikakav problem s tim challenge-om, ali imam. Sad, don't get me wrong, svako ima pravo da radi što hoće, pokazuje koliko hoće i oblači što hoće, fine, mislim. Ali ovo je jednostavno nešto što meni para oči i jednostavno što ja ne bi mogla. A to je kad se spusti dole djevojke u basit. Zašto to mora da izgleda toliko provokativno? Mislim, nikakav problem ni u tome, ali je samo jedno pitanje. Ali... A općenito što se TikToka kod TikToka tiče, been there, imala tu aplikaciju, ali jednostavno ništa za mene više. Ovo moram svima da kažem i da budete jako, jako pažljivi s TikTokom. Ja sam imala TikTok. Ono što mi se desilo jeste da ja znam da se naši mobiteli presušavaju i da nam daju reklame od onoga što mi gledamo i tako dalje, tako dalje. Međutim, ja sam mislila da malo prešla svake granice kada sam ja pričam o nečem što nisam nikad tražila. Pričam, na primjer, o snijegu na sred ljeta. Nije to da sam išla na internet tražila snijeg, ja da mi videa sa snijegom. Meni je to malo strašljivo, to je za mene bilo malo previše i nije se desilo jednom, već nekoliko puta. Kao što rekao, znam da nam se presušavaju telefoni, da nam zbog toga dolaze reklame koje dolaze i da je sve to konektovano. Ako gledamo Nike, puno neće nam pokazivati Balenciagu i tako dalje. I nije se desilo jednom, već nekoliko puta i zbog toga je isto tako je TikTok big no za mene. I nedavno sam ja htjela da vidim jedan video, jednoosobni na TikToku. Ja sam instalirala aplikaciju opet. Ja znam da puno ljudi koristi to i da im se to ne dešava, međutim meni se desilo
i ja imam potrebu da vam kažem. Ja ne znam koliko vremena sam ja imala tu aplikaciju dok sam to pregledala, možda nisam izbrisala direktno, možda 1 dan, maksimalno 2 dana da sam imala tu aplikaciju i nisam ulazila uopšte u nju. Međutim, mene su počeli da zovu nepoznati brojevi. I pozivni broj piše da je Švedska, ali nije pozivni broj za Švedsku i nisu brojevi koji su u Švedskoj. Ja blokiram jedan iza drugog, međutim svaki poziv je isti, ali ostatak broja nije isti. Ja sam blokirala najmanje 20 brojeva za manje od 2 dana. I ja sam tražila na internetu odakle dolazi taj pozivni broj i koji je to broj. I ispostavilo se da je to iz Australije i kao upozorenje. Ti ljudi koji me zovu su našli moj broj na TikToku. Ja idem na aplikaciju i mog broja uopšte na TikToku nema. Nisam sebe registrovala preko telefona. Znači da su to uzeli možda preko mog maila ili I don't get it. Tu ako odgovorim ili ako nazovem da su mi jako i da su velike, da košta puno, da bi dobila kući velike cifre. Tako da znate i to što se meni desilo. Sad ja znam puno njih koristi, moj brat koristi aplikaciju, moj drugarica koristi aplikaciju i nikom se nije desilo, ali meni se desilo, tako da TikTok stvarno nije ništa za mene, samo protiv mene. Slikanje bez odjeće na snijegu kao najbesmisleniji trend ikad. Taj trend sam ja vidjela i prije i ove godine i prošle godine i iskreno da budem ne vidim pojentu zašto izaći u jednom bikiniju i obuti čizme, bikini i stati u snijeg i slikat se. Ne razumijem. Možda neko da mi objasni zašto na snijegu, zašto se smrzavate? Zašto se smrzavate? Ja imam štrample, trenerku, pantole, majicu, duksercu, jaknu, kapu, šal, rukavice, čarape, čizme. I ja se trijesem na polju. I zato kad ja vidim takve slike, ja ne razumijem, ja stvarno ne razumijem. Zašto sebe izlagati tako nečemu radi jedne slike na Instagramu? I evo da uzmemo posljednji trend, zato što imamo čekao da sam snimala 3 sata. Marame na glavi ili kao top. Marame na glavi je meni jako cool. Ja bih htjela da pašem u to, ali jednostavno ne pašem ni u to. Wow, čudo. A što se tiče kao top, to nemam ništa protiv toga, ali nije ništa specijalno. Tako da fine. Što se tiče marama na glavi mi je jako cute. Ako misliš baš na ove kao što sam ja pokazala ovdje, ako ne onda I don't know. Tako da, eto. Tako da to je to što se tiče ovog videa, ja se nadam da vam se dopao. Kao što sam napomenula u svakom prethodnom videu, ovo su samo moja mišljenja, svako ima pravo da nosi i da radi što želi, ali ovo su lično moja mišljenja, tražili ste ih, dobili ste ih. Isto kao što vi imate mišljenja za neke stvari, tako imam i ja. Dole u komentarima mi pišite ako se slažete sa mnom ili ne, ako sam promašla neki jako velik trend, pišite dole u komentarima, pa ću ja komentarisati. Tako da eto, mi se vidimo uskoro u sljedećem videu. Ćao!